kugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora kasha kirabiyotenda magana ngenda randa Dada wirangoko yawe I love you sweet heart Shabangiriwe I love you Shemeza amagara uri kurabira aha porogura rinda umubiri bubi wa mukaga shahe mwiza kasheshi aha TV West. Oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine by'ubuhinji no burisa kureka yo muhogo negoba aho ko ico yayo wayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro by'ubuhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabata kubasa kuja kugikara bakato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kucyo wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje bazaga byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta Program n'ubuhinji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kanitekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina binini mukana mawana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire.
twakutangirira eshaha neza gacencire ebiro byo kwezi erizoba nikibanza byo kwezi kwa mushanju umwaka n'2025 Serena nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabe tukusiha gacencire agutwatebekanisa omwebazyo guntsa kwakire mtu y'amakuru tugaruce nago ombwejire Emidwe y'amakuru ne kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. gacencire kireci ukuziko munyamakuru Claire Chopa umurwiziringiro yagambwaho nkemanzi abire atarukweganda nyoko no murabe tumukamwebwa nambuye tinkamwebwa so ekuru mu behaving aje mutashisha image ya family mukoresa amarwariro ga government harimo birukwetengesa abantu bashabirwe iki cyuma n'ikisente nyinshi kandi tubibaza government kugira ngo base kucirira ukwera enshoberwa abanigana 50 bakwatirweho nebyo kukozesa ayishomere rya Nyakisa Primary School abantu binjira basira kwegwaho barikiri rero uko insomero mugeri isomero akahari hebitongore byabegizamo behereza obuyambi Emidwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. amakuru ombwijire rizoba nubwo mbere go munyamakuru Claire Chopa eci yasimire gwazikwa kandi omukoro gwakorerwa omurweziringiro omu district eyisinjiro Chopa yagambwaho nko muntu obire nakunda Uganda omuhumuriza kandi omuzire murungi omukoro gwo kushendekereza omubere g'omunyamakuru Ranganwa Emanzi Claire Chopa gwashomba hibura umuntu omureba government abanyabutegeki abashubuzi abanyamyoga kandi kucyayeka abanyamakuru ekicyo cyarenga Tere akaryo mukaza kushemerwa munonga arikoze samani aryo mwekambi nabwo ekyo katushabire Claire ekihumuro kirungi twatunga ekina cyango kandi kimwe eki yakozire ekikumanyaho munonga program ye nakora eyatsetro bwiro bwe yabiremu akashoshele jako mweshongozo wa Uganda no mumba kozire cyango mukutungura entaranta kushasha no kushanga abantu abarungi no bakufa kandi ababi bakaguma kako beno burakreya yahayo okwage na habara abacyara twongera gukora ki kugumizamu twahama kandi turiyo mu makagitu habwa Claire mbire mpingire nyanya za kabeji cyone kirabase kurugama ninza kukiretera abana bakire Claire kinabire ni manyaho ninge kimbire ni manyaho no mucyaro twirari serious yagira ngo yatandike ikintu nanaenda kureba nikikora nyoni mwishuka okugira buryo onkeche ya munonge chinko kumwishyura munonga abirayine umutama ogwo kwembeza omukorogo gwakorerwa omumaka gabo omuriziringiro district nisinjiro ukambwenu bana ba Ruhanga mwena no muto no mukuru no sinzire no rwire no bantu mekanashemerwa abatuye n'abatemeremo abatuye n'abatimployinga Vision Group specifically Radio West na TV West Claire kaba manager wa TV West no agitandikire nanyabahiza kunkuza kuze nyuma aho muza radio ku ni goremera mu mingi nimba sima mbatero mu ngaro aba Vision Group Nenda kusi Margaret African Radio egereza kumuhumura umugundi babiri bamukora kurize nawe ayine talent no mukozi murunyi munonga Moise otwebembere nitumanya nguturi abana bawe great mother and great friend nyewe ndio mu ba friends nyewe na Claire tukasinkana tukabugana okwezi kwa Desemba omwaka 2021 yes Claire Chopa ayafera
abaye n'ikiroto cyo kuba umunyeshengero abwambara city ngo ayonje kutebekanisa abanyambara abwa TV West ndisenyomo Gideon omudisiti isengero Omujenzi mukama amuhumuzo mbusinje ntugumiza munamakuru ministry y'ebyamagara yajumirira abantu abarakusigaho obuhereza obwabusha omumarwariro ga government batyo bakirukira umuga private ahi bari kubashaba emididi yesente ebyagambwa umugambirizo wa ministry y'ebyamagara aine byona Emmanuel kandi yabigambo byaba naramburirwa ryambara regional referral okumanya ebyoma byona ministry yabahire yabane bikora omuri ebyo harimu ebikucebereshagama emitwe amagufa hamwe n'ebindi kandi obwahati gavumenti yayongeraho n'ekindi kyoma ekirikucebera endwara nyamwingi ekirikumanywa nka MRI. Working with the Mbarara University of Science and Technology, we have capacity to ensure that these machines are operated and are able to ease the process of detecting diseases that disturb Ugandans like now cancers. Omu Uganda yona ekyoma ekikanka eki kiri omu marwariro ashatu gonka ga gavumenti eryamurago butabika hamwe na Mbarara Regional Referral. Iki cyuma ni cy'esente nyingi kandi tubibaza gavumenti kugira ngo base kukireta aho mu Western Uganda yona ninga kutandikira za Masaka ko yongera kunuye mu Western iki cyoma cyo kiriyo cyonga so abarwira bingi bambaraga babuza Kampala kugira ngo bafune ubuhereza bw'iki cyuma kandi kugira ngo kiri expensive abarwira ushanga umuntu nafuna delays umuhanda ni gushanga me wafero umuhanda bataka bwene buherezo ogu nagira ngo ekyoma eki nikikebera endwara nyingi kutandikira ha mugongo hamwe n'ekokora y'abanetandika hamwe n'ezindi mu cyoma eki kikebera endwara nyingi ekiro nkyakebera nk'abantu kwabine nk'obuzibu mu mugongo okushanga k'umugongo gwagira cyakukwataho ushanga ubundi yafuna nk'ibicweke byansi bitakurura n'ingebyo bitakugira bitakukurura mwe n'omuntu wamamukwata then shigaka kituyamba kureba nk'abine za cancer zazira early stage mwe n'obwire bwa zanzitandika kiriza twakebera kureba ngo turebe kanse gikiri umwanya gumwe ninge ya spread ingira yagira umwanya gundi mujuni nagira ngo ubuhereza bw'ekyoma ekyo mu marwariro g'abantu nibashaba sente nyingi konka hari referral nibaza kuba nibashaba sente ziri hagati y'emitwaro 30 okuza ha mitwaro 50. bimwe aha byome aine byona yarambara harimu ekyokucebera akakonko endo mu bakazi endwara omushagama okucebera ekika ky'eshagama hamwe n'ebindi. Amakuru aga gashakwa Edson Kinene. Webale Edson abeji bishomeri rya Nyakisa Primary School mu Ruhama Ntungamo abatari kwebasa baherwe obuhwezi bw'ebintu byo kukozesa ahishomero. Ebintu ebi birimo bitabo za seti obucumu hamwe n'ebindi byona byinji byetengo ibyishomero kandi biherweyo group y'abeji abashomera ahishomero niryo rumwe. Abeji bishomero rya Nyakisa Primary School rukushango mu Ruhama mu district ya Ntungamo batari kwebasa bahirwa obuhwezi bw'ebintu byo kukozesa hishomero kandi ishomero rya musinje gwa government kandi obwahati ry'inabeji barukika 13. Association eriyo ne kura wero taka kusere munonga konka nitubanza kwakwata abeji omwejo no buyakustamasi konka kabona okuhandika ninga kasitamo omushede ngaho akaba ine ebitabo obucumu n'ebindi nabasa kurugame kintu cyo mugasho yensi ayiza kigambi abeja bashomira hishomereri nubo bahire obuhwezi obu uka program ni baketa reba hundi jire wenito nka OBs na OGs tukasara mungu turebe aktwari jire akuba abantu bingi basira kwegwaho bari jire yende kugambo abazire nabo batekemo mukono na munonga umuhereza abana ibyetago umukubaha barakugira imice mirungi hamwe no kongera kubakundisa ishomero korabero mu kibine cy'uru kubagita aba bahiri ishomero kanyabwenji hamwe n'icoma cyo gutera bigezo okwero kutungura ibyo bwegesa hishomereri omugani makuru abarkwebembera bakazo mu mutomane benda ngo bebembeze bongere kushomesa abashija okumanya imyuga yabo maka
abantu bagira ngo ekiresereho butabankomaka kandi ebigambirwa omushomo gutebekanisibwa abebembezi b'abakazi ba district ya Mitoma bategesa kugira ngo omukyara wenyuma nabasa kweyihayata eizo ino mushija ninga tomwine ho twakwata mukugira ngo omukyara wenyuma niwo ine kugira akatunga kuwatunga omuka yawe nkiwo nk'omukyara ine no kugira ngo baze mu kibina babona amakasente kabo baragura nkitungo omushija yabaranywa omukazi yari kuhinga yaza kwija shange nk'empunu ye yagiguriza ahubwo kuba omushija atarafunaga mushomo akamanya ngo ejompunu ne yabo bona kandi eragashireka Juliet Bashisha uryo myishenjero kazi wa district ya Mitoma agambira bigenderwa by'omushomogu icyakize kumushemeza n'abacara kuhereza testimonies okubatungire sente za government kandi bakaziganirwamo abatungire za PDM babarumu batworeke bakoziremo n'amagoba kwihamo abo nkongerera kusima president Yoweri Museveni ahabwe ntekateka ya parish development model Omugani makuru abasiramu muri Gara East batunjira obuhwezi kurwo myishenjero Michael Mawanda itwe ntusima honorable Michael Mawanda ebirunge byatukorire bazimanye mwabazi yo tusibire ntuzaguza twigura omusigito gwatombekire hati nindebe gishaha yatwereze kitereki mwene tumusime tuta Mawanda Maranga MP wigara East ntumusima kandi tumwebaza abya ebyakutukorera byona kandi tumusima ahako takatunagiraga kandi burdini yona nagikwata tukugira ngo yakwata abasiramu bonka abandi batunjire baharana hamwe no kwegesa ubwo kubakubasa kubikozesa okwenda kutunga entasiyo mu makagabo ofisi ya Honorable Mawanda yagabe baharani abantu abegire by'emikono na munonga abakazi abo kwenda kwata girl child education na no kuskiringa abanya-Uganda ishongero ngo no kwenda kanyisaho emirimo na no kwenda kumaraho ibura ry'esente na ibura ry'entasiya omukazi yabaye n'entasiya yenko muntu nichumuretera misha tagumaga hanjira umushija ahabwa TV West nde era akiza na Anita atukunda tweyongerayo n'amakuru abaziro muri Shema behanangirizibwe okwesiga amashomero ga government abo kuba hatunagakoraje okusingana gabantu buntu ebigambirwe urukure by'ubwegese obwabire nagamba ha mukoro gw'ishomero area St John's Nyabwina mu district ya Shema aha mukoro gw'ishomero rya Nyabwina hibatireho muranga gwo kumaririze cyombeko abakuru mu madini n'ibyo butegeke babanza kusima ishomero rya St John's Nyabwina okube cyo kureberaho mu mashomero ga government and academic performance especially at A level kutungo mana ayini 19 za PCM consolidating good discipline and academic excellence. Thank you for being disciplined, and then also change your attitude to work. Ebintu bishatu ebikuja kubisaho abana ebikuja kubisaho minyeto. One, skills. Kandi yo program yanje mpango yinyine obeiti byanje binyebembezo kubangure minyeto. Mukuru w'ishomero ari kugamba semire government ahabo ko bashashurire imishara bitagizirengo nibetengo buhwezo mu rubwombeka. Construction works on this building are not complete. We kindly appeal to you, our distinguished guests, and all other wishers, to contribute to us in the drive to complete the construction of this building. I encourage nimugambira abazire bareta abana mu mashomero ga government bije bashome kandi agamashomero ga government abazire nababasa school fees ejo horo ikuza mu bakaza bakagambe mugambo bw'imira yeri yoda ari umuganda kwanje akamba hurire bagambe kana muri mina video waza omukazi kabijira Maria hadesente zegere nyinshi aba barundi ni miliyoni 15 kubasa kumarira kanye n'eshatu iriyo neyombekwa umuganda w'ekitongole cya Water for People ubwe bakwatanise n'abebembezi b'ururembo rwa Foot Patrol batandikiriwe huriro yo kurwanisa mu ijurano bw'ububi muri za Kamena. Accessibility to sanitation toilets. We look at 0.4% of our population
accesses toilet facilities. That access or does not access? It does not access. The lower one is the one, 99 is the one that accesses. Before you do some thorough planning, the bottom line is funds. My brother here has been talking about the LOC ones. Yes, they are there, fully recognized. But are they slaves? Are they serfs? Are they horses? But even a horse, you give it something to drink, you give it something to eat. Ibi n'ibindi bibera hari Toro Botanical Gardens kandi abantu bagira ngo intekatekeze neza kutungura umutindo gw'ebyobuyonjo umuremboro. Tukira wano Fort Portal City yatusaba ne tugamba nti tujiyambe okudevelopinga sanitation ordinance kubanga bajetaaga bafuna kati status ya city abantu bajja kweyongera sanitation ejja kwetaagisa naye nga bali tebalina kye bayita sanitation ordinance esobola obalaga oba okubagaidinga mu service eno. Nkole eno shaka mu Fort Portal City kandi twekambisa abantu kugijumbira habwaki wenkole eno ijja kuyamba abo bona abatakwetaaga rundi abatakwenda kwikara mbali malime byolone bishaka ngu beja kuba mbabayamba rundi mbabakonyera kurora ngo ekyoloni kyawe bakyemputinga kandi hasente nteito. When you are telling someone be moderate, charge something which cannot fail someone to say please empty, but you say ha ngatompaire million eyo tinjikwata ko toilet yao ebyo mbirugiremu nyenda million. How much do you pay for this training? So be kind also. This kindness should be continuous to up to last consumer. Abakozi abarukuza kucyendezo obumuri za kabuyonjo bajemerwa umushija gwenkaka okubatangira endwara ezakubasa kurugo mbubi. Gasha kwa Sheikh Abdulatif na Anthony Twine. Mwebare abanyamakuru bitu twaza kumburaho twijene icweka icya kabiri. Agarukurataho negakushyibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Agarukurataho abashuko nibenda kutora nabebembezi abaraba isi ubuhereza nibenda koransi okuza kitagata kubantu enda koransi twenda majani hariya factory y'amajani. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Musho aine mbusine na kusama teko na grobhunga esasi etokizkaija koremeneke yawo ugiriye rugamaneke gomhote rugamandazi utebeka mandazi tugogatubwire mutwe abantu. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees. Dial *165 *80#. Select option 2 for school pay.
Select option 1 to pay school fees, enter the student number and amount, and approve the transaction. You will now enter a draw to win school fees for your child for a whole year. Werarenko mwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Otwiroine chetengo chokushoma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa ahurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Nyebiti kubyenda. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Nigenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu.
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi ababona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucyenda abantu binji abashije n'abakazi abasho n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cyayi cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ninga not mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje echa kabiri echa gacenjire abatura ku rugo muri Shuko Town Council omuri Shema District nibenda government bakora rugoto rwabe rutere koransi ngwabo kuba barihire nebyina ebibaru kugira ngo ninkamahambira ngo kandi bibacira umugongo ebi byona bigambirwa nyemwebazyo obwo muhabuzi wa president ahabwa enshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu abire nabwabwana habahagize be omuri Shuko Town Council atyo nuko kugira ngo oruguto rwanyihanga kuza kishabya rukaza kitagata kasana mpaka kitagata mu town norwija kuterwa korasi no amani ese twachimarize twenda kukora oruguto rwa korasi kuzanyihango mchuchu kwa tukabya kando kuchikora numumanya ekishawire professor chawire abo kubantu enda korasi twenda majani hari ya factory ya majani twenda mashanyarazi twenda mizi kamutwaye factory twachibayire ejo azafutandika amajani mugareba honorable tukaze bachitura hamwe baturiza factory ya majani Professor Kamuntu akwatanise na chairman w'entebe ya katana habwa Shema District Jemima twimuche buhanda bahereze kusindika emotoka eyo kushara rugutoro ngo rubase kwera mu kureta hentunguka Kamuntu agarukire yarabura bateze bakaruru okugenda mpora bakerinda abanyabishuba abarukwenda kubafera oruguto rwa Kabwohe kitagata okuza kabira Professor Kamuntu ahamiza abanyashema ngo narwo rwija korwaho omugandi abatura behanangirizibwe okufayo munonga okuronda bebembezi abarukuza kubahwera ebigambirwa Honorable Benon Rukundo Mayombo abire nabwabwana habanyigara East obwarukushaba bushaji kubasa kubebembera ensonga yo kureta ba MP abagarwa mu bantu
kaza ababirebembezi abitutwire nabo abari kugenda bagire gushaka imyaka 5 tubakagarukaga kurebuka umwebembezo w'imyaka 5 takarebukaga ngwe nategatega ngwitwe abiyasigiro mu makage turyaki abebembezi bakabaronda itwo witwurwe imyaka 5 ne bamuronda takarebukaga omurigara east takatayeraga isomashomero takatayeraga kanisa takatayeraga bantu nangwa kagarike nyuma aketa abantu anko kubyabira ijamirwa aketa abantu akabahuza ibyabe byetago byabo akabandi yatwara oguhona ayonjire yarabura abantu kuteraho okwetantara sente ezero kubahebwa ngo batera karuru akasente kariyo bikisha tumanya habwirobu kizakwije 15 umutwaro batuma akasente tukarye kaza kwa heze kukarya tutera karuru keshonga ahashongeye bwegese ezesha murigara east nitwe tukusinga yo kugira amashomero mabi gatakubasa ku first grade so mwena hashonga kejo mazima tsanga kitwa abanyigara east abanyakizoba imishwaza munonga akukubagira kizobe kaberanga no ahagugwenyese akaruru ko kuronda barakwatere inareme bendera kaba memba ba parliament nikije kuterwe 2016 byo kwezoku gasha kwa Mike Twachire na Onesmus Ndyanabo tweyongera yo nagacenshire wabiro LC5 wisinjiro Jeremiah Kamurare agarucire omukaruru ko kwakandentebe yo munyishengero wa Bukanga North aho yabire ya esimbere bakamusinga Jeremiah Kamurare nagira ngo bwa yesimbo mukarura kahwire bakamwiba nkonka hata Israel tebekaniseje ukureba ngo yasinga Omutara yakoze muri hano jumuri kandi wanda kora bazone kama kubasakora amasomero ga Dr. Dipu project zamasha ezakonde kama rwaro tumurazrebire tutabi arabire ukabura rataro ugwashabira abanyabukanga ho kumushagika abantu bandi mutumanya ukabura ryabarije ayifa murahanga nani mwirimbo murike yakora rugoto mukyaza hariya na ruhangana kabare wacu wachukuru wako kodo wakurabamo abatura kandi abarukumuhagira abasimire byakozere hakira mukuru w'entebe ya katano habwe isingiro Tigana tinchi byenda ntabwo kuba bakamwiba mu rurugeya tumuhire yako nimukunda niferaho mwenu mutushamye ubuhanguzi nano kugira ngo horaze hona mukama kwere kandi utambureki okikamuntu wahansi strategy ni ngusimira abwecho umuganda batura bishaza rigara west barabwirwa ko etantaro kutera karuru ke senta karesere bagumana batunga bebembezi batarukushikiriza ebibene kubakorra abitwatire twabahabwa kamera twabatire ebitwabatumire tebabikora nyomwante kayo mparamira ntabahire kamera kimanyisa nagenda kubazweke echo kubanza ninza kurwanira amarwaro gona kureba ngo twagongera revu eberere 62 yaba ere 63 okushaba okukwirwa yo Jacob Mwije kaciyagara oyesembere kwate bendera ya NRM habwe ntebe ya NRM umurigara West Bushenyi akwata akaruru umuntu kamuha sente nchinchi manyisa wagura ubugabe bwawe emyaka 5 kandi umuntu yazo mu parliament no wamuho ubugabe bwawe emyaka 5 so kukuba muhira akamero nchimanyisa ebihora mutumi amarwaro taraze mbazi wenda abantu bigara West Nyavare Cyamuhunga za Kakanju mwena nimba higa obuntu bwo bwiro bwitu emyaka yitu eminyeto nkitwe ebizubu byitu na namashemero wagitu gona gari mu Jacob Kashiyagara okutera karuru ka NRM ne 2016 byo kwa mushanje umwaka ogu okuronda barakwate bendera kujwekere kibina cha NRM gasha kwa Felix Nduhura na Abraham Muganzi mwebare abanyamakuru betu campaign zabesimbireho ahantebe zitari zimwe na zimwe ezirimo abanyishengero nabameya bendembo kwetorora ihanga zatandika erizoba umbutongore kandi abesimbire bashabwa okuraganisa ibintu barishe kubasa kukorera abantu
ubwa hatombecwe kabitari umwe na bimwe hasibayo bugubugu y'akaruru bw'abesimbire barukuronda ubushagiki ubu kwate bendera ya NRM tera karuru kenshanga bitu cishangirwe ngo binjo mbesimbireho nabakira kuraganisa abatezi bakarure bishoba okwena ngo bakabaho ubushagiki ikizobe cyuruho MPs n'abazo parliament bacika diru zabo nkaki nkabantu kandi hatune muna MPs abihandikise hakubura kwezi omugombora nka 30 ezakuza kukicerera mwe mu kwezi no wamanyeruzo bye gombora 30 nico kureba MP at least oshemekwa no boyiza yakobere myaka ebiri ukamanyeruzo byaki by'abantu okurugera hari Ronald Chamadidi owe kitongore cyanye kundire cya Actime z'ikirukoro kucondoza hanshonga z'ibyo bururu obuceka 50 na mushanjo hariga nabwo bebembeza batuyiro mu ishengero babaso butagarukayo abwe nco muntu abantu bafutira ngo kike oze ko bakicerero tware bitekateko byabo yuka stamari asereno katanka kunywa cyayi ya cappuccino ukatanka gumanurya obunyo bwo bukarangere ukakike byawo mu parliament nyo ninja ngo MP ukabeno yisha oza nko mukanso ubugana bakansarazi bagambe by'abantu bakugera ki barukwenda konka hatu wagenda ukabuza nka speakers bakansozi nakugira ngo yamara imyaka 3 kareba gaci MP wento yebuza MP nanakicerera baho mu parliament kandi ariko mare myeze 5 arakampara ebe no birabe biri bityo hine byange by'abajwekerwa bakozire kurunji aba batezi bakaruru batarukwenda kuhindura tukuza omucyange cyisingiro Honorable Bright Rwamira minister hat kandi mwenu win babantu bajangu hatu nwagizire weakest candidate abuko ba akatahindira position mugenyi ayisimba nabande nyuma konkatizire King James owabira ryo mu camp yeye arukoronda karuruke so abantu bajangu no hakubaho ki Rwamira manager garkayo ahabwe nshonga omwesimbire hotakobasa ebi byo nubwo bigambira umuriko rw'abanyamakuru rushitamira ha Las Vegas Hotel umurimba rasite izoba ryanye mwabaziyo Honorable Mwine Mpaka no mu MP abatuyire nabakora jo parliament hakebembera akaciko kebyo bushubuzi om parliament Honorable Mwine Mpaka nayo omusausi yayerekere ngo entebejo naje kwa najitwara inchoro ya kabiri okutera karuru kabara kwate bendera nikwija kuba hwebiri 16 by'ukwezi kwa mushanju mwakogu kandi nikija kuba karuru ko mugongo ahabwa TV West ndi Stewart twino mujuni bare Stewart twino mujuni twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agande Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata noni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oweno Yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council so nimbanza kusima aba Fresh Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka aba Fresh twabashikirire bateza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga
mweniwe owa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni itano eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini katindi katyebule mutoolo okolola okotyongo kakwata kano muzeyi kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu. Mommy? Yes? At school, abalala babane? Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo? Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohure matwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mukwa buli mufumbi na afairo obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetoolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Tumu Medical Institute erashanga muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojona beshiki okwiza kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itende cyori handisiwe mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu UNIMEP itende cyero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma bashashura sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera noti mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 7 10 excellent innovation and diversity in health.
na gacencwire abagurusi n'abakikuru okurwa mu cange cya Bunyoro bashabirwa kutandikaho projects omu maka gabo zibahwere okutunga sente zo kubareberera omuri bukuru bwabo. abagurusi okushabwa kutandikaho entasiyo mu maka gabo ukozerwa minisita w'ihanga orikujunanizibwa n'ebyentambura Fred Byamukama obwabire ari kwegesa abagurusi okubashemereire kwebisaho omu myaka yabo ya bukuru. Niba bakulembeze babagurusi amagombora buli district kuruga district batanu nibasimuka paka amagombora no bakikira abamagombora bayiziranu kwega nsemerere ebintu ebarozire hanu wanu bari surprised ndinaho bikiyaliyo binu bibayo namba 2 kandi basemerera ko biri muri region yabo. Oguhona birata yayisabe bembeze babagurusi okuruga mu cange cya Bunyoro barimo na Patrick Mutabwire orukwenda kubebembera mu ishengero. Bokurente za zero gurezi no mukusa kuzikora. Bokurolengo kwakusa kuzikora. Bokurole puna kusa kuzikora. Emwanye ike munyamayiri butoka kusa kuzikora. So basemereyirwe kanyera bagara kwa mwamani. Ndinabo nkabagurusi bakusa kore kibakora bakafoka bagayiga. Umuntu mukuru abayine hakwiha sente amagarage gawe garije then awagire kitinisa mu bantu. My colleagues, the older persons, one of the challenges that we have as older persons, one of the biggest challenges is the mindset change. Abagurusi aba basimira kwegesa gwo kubatungire. Kale tusima muno program enu ya government yetu eno yarwanisiriza gyalese kutwigura amaiso abo basimbe tali government yenu bino byona tukubirozera bintu bingi muno puno bite famu ya nanasi famu y'omwani famu y'enkoko so naitwe tukulira katugarukeyo tukore kikusoboka yitwe nkabagurusi. Omugande Dr. Peace Mutuzo State Minister w'ekikura cy'abantu niwe yahanangiriza abo bona abesimbireho kurunda karura hantebe zitarukushana kubagira imico babana barondo bururu omyanya yabo. Nimbasaba mukaruru karatugireteka mukaruru tuhereze ngane bitinisa itwena twegomba kugira kitinisa kandi twena twebwe kitinisa constitution ne tuhereza no bugabe omuntu kwija kingira munju ngo atakingura pisa narabaho naba naenda kuhabisa naba naenda kukwata ubwongo naba naenda kubihabia na kubuzabuza. Ugwabira ri hacishayi cya Busito mu town kansu ya Nyakigumba mu district ya Bunyangabo. Nitubanjayo kabunyangabo amasomero gasane aganda 5 kukiramuno magombora amashaka ngakisomoro Taina State Secondary School Bokara Taina State Secondary School Kibito Taina State Secondary School Kakinga Taina State Secondary School. Babe kibini cyarwangisirizo mu district ya Kasese nabo batandikire kwatane biragara kurebeka ngo basinga karuru akebendera kariyoni kakuterwa. Tureba muka internal conflicts usangoriya taragiroria kandi bwataramagiye a general election usangana marwanana ninga sombururu bakuza mu primaries ngo bakabwo bururu butano ngo bamuhindura idea forms atagumiza amayi ya permanence enimite ya mani munonga. PWDs n'abagurusi n'abakikuru inari mu esingire cyumo muri Kasese district tutire n'ubu twatera FDC tubine habaye. Work with the party to make sure that we strengthen the grassroots. And the strength of the party is in the grassroots, not in Kampala. So our work is, our intention is to work with the party and the leadership to see that how do we work together? How do we empower our local leaders? So Gasha kwa Thomas Tumwebaze na Gilbert Muhanguzi. Mwebare abanyamakuru bitu reka tugaruke tumureho twishe n'amakuru agebye muzano. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa iki ne wafugiriza kintu kituufu. Kituufu se n'asanyukire kuba n'adabu. Naye nga kendi kuwulira zinduulu dda. Kale
*165*880# ne bakuleetera options n'olondako per school fees. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch